Hi, my name is Mattia, and I am at the Malta Book Festival. Dis-sena wara sena assenza il-Festival tal-Ktieb reġa' jirritorna darba f'post ġdid. Naħseb l-avveniment is-sena kien suċċess kbir, rajna tendenza ħafna ikbar milli qatt kellna ovvjament il-Belt. Kien festival differenza u vera kuntenta li fl-aħħar nistgħu nerġgħu nibdew nagħmlu xogħolna. It's been a really wonderful experience. SKS Publishers ilhom jieħdu sehem fil-Fira tal-Ktieb għal 42 sena minn bdiet l-ewwel darba fl-1979. Illum wara dawn l-40 sena l-Fira żviluppat. Dis-sena l-Fira vera kienet organizzata sabiħa ħafna, saret hawnhekk l-MFCC. Il-pubbliku mhux biex għandu l-opportunità li jixtri l-kodba, però għandu l-opportunità wkoll li jattendi għal attivitajiet u jiltaqa' ma' l-awturi u nies mill-industrija kreattiva li b'xi mod jew ieħor huma involuti fil-pubblikazzjonijiet tal-kodba. L-esperjenza tagħna kien maraviljuża. Hello, my name is Julia, and I came to this book festival to buy books that I always wished. This is the first time that the University of Malta has participated in the Malta Book Festival, an incredible, important platform. But this year it's greater than ever. We found Sartar for the first time, which reminds me of when I was 10, looking at all the posters. Din is-sena l-festival kien hekk ballun splussiv ta' enerġija.